Zdravo, u ovom tutorialu vidjet ćemo jedan koncept novi koji je vezan za PHP 7, to je Return Type Declaration. Da ne dužimo, hajmo da počnemo da kodiramo. Za početak napravit ćemo jednu klasu, nazvat ćemo je print class i ova klasa imat će samo jednu metodu, string to print i primat će jedan argument, nazvat ćemo ga string, vraćat će isti taj string. Sada hajmo da instanciramo ovu klasu. Da proverimo da li sad imamo grešaka, nemamo. I hajde da pozovemo ovu metodu. I sada prosledit ćemo je neki string. I kad ovdje uradimo echo, dobit ćemo this is string to print. Sada, šta će se desiti ako ovdje prosledimo neki integer? Ništa, samo dobit ćemo ispisan integer. Sada, šta je fora s ovim return type declarationom u PHP 7? Znači, ovdje možemo da dodamo, ispišemo string i sada osvežimo, ništa se neće desiti, ali ako uradimo var dump, vidjet ćemo da je PHP praktično to konvertovao u string. Sada, ovo je moguće u ovom slučaju, ali ako uradimo declare strict types jednako 1, dobit ćemo error. Sad ovaj error nas obaveštava da mora prosledimo string i da return iz ove funkcije mora da bude string, a ne integer. I ako to popravimo, više nećemo, znači, da dobijemo ovu grešku i vratit ćemo iz ove metode isto string. Sad, umjesto ovdje string, ako bi stavili int, ponovo bi dobili grešku. I ako promenimo, stavimo integer, to će opet da radi, samo sada je u pitanju integer. Sad ovdje možemo stavimo još bool i možemo da stavimo void.
Ovaj void koncept podrazumeva da se praktično iz metode ne vraća ništa. Ako zakomentarišemo, nećemo dobiti ništa ispisano, ali nećemo dobiti nikakvu ni grešku. Ako bismo odkomentarisali ovo, ponovo ćemo dobiti fatal error, znači void funkcija ne sme ništa da vrati. Sad, pored ovih tipova, možemo još da stavimo, na primjer, hajde napravimo još jednu klasu. Koja ne mora, znači, ništa da ima. I hajdemo ovdje da je instanciramo. Ako ovdje, znači, prosledimo, da se pridržavamo nekog formata ovih imena varijabla, to je common case-a. Sad ovdje, znači, ako isto ova greška ostaje, ali ovdje, znači, možemo da promenimo, umjesto void da stavimo second class i to će biti ovdje samo ne možemo naravno da printujemo, dehujemo klasu i sada bi trebali da dobijemo, znači dobili smo ovu našu praznu klasu. Eto, to bi bilo ukratko šta podrazumeva ovaj veoma korisni koncept i u narednim tutorialima vidjet ćemo malo više o novim featureima PHP 7. Pozdrav do tada!